Nova serija Prve televizije Igra sudbine obara rekorde gledanosti. Prema zvaničnim rezultatima Agencije za istraživanje i merenje TV gledanosti, Agencije Nielsen Audience Measurement, Igra sudbine bila je ubedljivo najgledaniji program u svom terminu emitovanja sa 24% udela među publikom do 50 godina starosti. Seriju je pratilo više od 1.000.000 gledalaca, a daleko iza toga su se našli programski sadržaj konkurentskih televizija. Prva televizija bila je i tokom jučerašnjeg dana najgledanija televizija u Srbiji u udarnom terminu gledanosti u datoj ciljnoj grupi. Osim Igre sudbine, na listi 20 najgledanijih programskih sadržaja našle su se i Vesti prve u 18 sati, ekskluziv serije Na granici i Urgentni centar, kao i filmski program. Medijska grupa Copernicus Corporation ponovo je bila najgledanija na nivou celog dana među publikom do 50 godina prema datim rezultatima merenja. Hvala vam na ukazanom poverenju. Nastavite da pratite naš program i ne propustite novu domaću humorističku seriju Tate, koja je na programu Prve televizije od ponedeljka 27. januara u 20 časova. Zanimljiva priča o četvorici očeva i njihovim dogodovštinama nasmejaće vas do suza. Imam dete koje nije moje. Od žene s kojom sam proveo jednu noć. Sa kravatom. Ovako bre, udavit ćeš se.